Oni su šampioni prve lige Grupa Zapad. I zvanično, nakon poslednjeg kola i pobjede u susretu sa ekipom Kraljevačkog Metalca rezultatom 38:19. Osvajanjem prvog mesta i plasmanom u Super B ligu, rukometaši Požeške Sloge ostvarili su jedan od najvećih uspeha u 55-godišnjoj istoriji kluba. To je bio i cilj koji je uprava kluba postavila pre početka prvenstva. Jako je lepo biti sada predsjednik rukometnog kluba Sloga u ovom trenutku. Napravljen je stvarno veliki rezultat. Istorija rukometnog kluba traje dugo. Od 1960. godine rukometni klub je iznedrio dosta dobrih rukometaša, pravio dosta uspeha, tako da bi neskromno bilo reći da je ovo najveći uspeh. Bilo ih je, ovakvih, ali otkad je Srbija samostalna država, ovo jeste definitivno najveći uspeh rukometnog kluba, ulazak u Super B ligu, drugi stepen takmičenja i mogućnost da možemo da se kvalifikujemo u Super ligu. Kako kaže predsjednik kluba, recept uspeha je u tome što je sistem rada takav da igrači budu na prvom mestu i rezultati sigurno dolaze. Osjećaj je odličan. Momci su pokazali još jednom visoku motivaciju, čak i protiv dosta slabijeg protivnika. Ispoštovali su dogovor koji je trener postavio pred nas da u tu utakmicu uđemo ozbiljno. I momci su to odradili, zasluženo dobili sa 38:19. Eto sad, pred nama je da izbijemo redove, da se pripremimo i da nastavimo da nižemo uspehe u mini ligi. Ogromne zasluge za ovaj uspeh rukometnog kluba Sloga pripadaju sada već bivšem treneru Slavku Đokiću. Avgust je bio kad smo krenuli, kad smo stidljivo rekli da idemo u vrh, da je to trenutak sada da uradimo i bolji trenutak za uspeh rukometa u Požegi nije mogao da dođe od ovoga. Reorganizacija je lige, osvojili smo Super B ligu, a evo imamo priliku da se domognemo i najvišeg ranga takmičenja. Ekipa je zaista onako složna, rekao bih na svakom mestu ima po dva igrača koja je ravnopravno, znači dobra, široka, kako se kaže, dugačka klupa. To je zasluge uprave i predsjednika i svi oni koji ih podržavaju. Slavko Đokić se povlači sa mesta trenera zbog ličnih i profesionalnih obaveza, kao i sve većih zahteva koji su pred klubom. Umesto njega ekipu će voditi Slaviša Laković, koji je do sada trenirao više superligaških timova. Ovaj veliki uspeh požeškog rukometa ujedno je šansa za promociju opštine Požega. Ostaje nam jedino da svima čestitamo na ovom velikom uspehu, a nama predstoji da im stvorimo uslove za neki normalan nastavak takmičenja. Ali svakako mi ćemo se potruditi ono što bude u našim mogućnostima i svakako da je ovo jedna lepa prilika za promociju naše opštine i našeg grada. Sport je jedna misija koja spaja ljude i na kraju krajeva veliki način za promociju naše opštine i mi se zaista radujemo ovom uspehu. Vremena za slavlje je malo, jer nakon kratkih priprema 27. aprila startuje mini liga. U 12 utakmica koliko će se odigrati u ovoj ligi, 8 klubova će se boriti za prve dve pozicije i plasman u elitno superligaško društvo.